Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayede. Hawu siyakhuleka nina bendlula mina amakhosi siyakhuleka enhla nasezantsi ami kwakho nodlwa nombelebele siyakhuleka kogogo bethu ngoba balandela kakhulu uhlelo siyakhuleka nje wonke umuntu obuka udlungwane siyakhuleka emakhosini esiwakhele phela mina ngibuya lapha na kwabiyela ubuka ulimehlo lwabuka inhlango yafa lapha isikhodi engisakhele ngakhele kuChibigoje lapha ngiphansi kwedebe lapha la madoda induna yami eshaya amakhanda phobo unomvede umfuka Ntombela lapha la nomfuka amathungu lapha la madoda abusuka umzobe baba awukhuleke senze nje yonke into singene ensimini silime ngiyakhuleka nabo kana Dumehlezi kaMenzi siyakhuleka sesibuyile siyathokoza ukuthi sibe kanye nani ukuthi sikanye nani sisizwa nesifonele kuseni into ukubuza into ethile ukuthi sinani ke buyani ke nizobuka nilalele futhi uhlungana umbelebele uyathakatha impuzi ngokhamela umcimbi ensimbaneni yeqhina majuba kuba neziwula uma ngase nithembe inhlarisuthi imimuthi mntanami ngiyakuzala musa ukuzenza ugala kajana kanti wena uliphupho lensingizila nyakenye lenyamazana oyizingelayo yimi awungamtshela kuyikabhoqo madoda kuba ihimboxa daka lenasibhoxisana emagange enjalo haphela njengesiphikeleli lezihlangu asibhulayo kuyomele ewaqonde kabanzi amagabelo asikanye nombala waso ngoba ngelinye ilanga ziyoma emthumeni engaseyuhlehla engemqiqo awuyalili ukwehlisa noma isisingabase ngibomhlaba beyiguda awukanti insaso yekhaba kayilingisi khwebu hawulo muntu bengithi umalume mbumbulu hawu kanti ngizishaya ngempi iphindiwe njalo mangimbona lo muntu uvuka usingalwempi ubaba kafanga waguga ngamatolo njengenyathi hawulina bentonga yethu sinamhlanje nasifuna ukubuka umlando wabathethwa phela ngoba ibona okwakuyinkosi eyayihlula wonke amakhosi lapha kuleli lokhulukhulu bethu ubaba uDonda ke ukhona uzohulula wonke umlando wabathethwa lapha phela ngoba asikaze sikhulume ngawo sitheze nje njalo siphuma eceleni sishuma ngaphansi singene kombonjana kanti wona phela umlando omkhulu phela ngoba yibo abakhulisa isilo lapha uNodumehlezi lapha uShaka umuntu akasenza ngakhona lapha iqhawe lamaqhawe ingqwele yaqhatha ezinye izingqwele yabafaka ngaphansi kwephiko lenqe njengoba namanje ingonyama okuyiyona ebusa izwe namanje wonke amakhosi angaphansi kwephiko lenqe lengonyama baba sibingelele siqedile baba awushangadulele isizwe ngabathethwa akudingisise sokukhuluma ngomlando cha sikhuluma ngomlando wabathethwa sikhululekile njengoba sike sake sakhuluma ngomlando kanqoboka wasokhulu sikhuluma ngamaqhawe lapha na baba awukhulele isizwe nasi sicawu njoba esebekile nje wamayisa abathethwa angazi ukuthi why ebekwe umvelinqanga ukuthi abakomthetho bazokhulisa ingonyama umnikazi bese umvelinqanga ayinikeze lona ibona abaqeqeshe bayikhulisa ingonyama okwabaqhamusa kwengonyama yakwabulawayo ubungonyama umthetho kwakulapha kwamthetho kalehle ingonyama oqala nje emhlabeni abathethwa kodwa bakwenza ngothando lonke ukukhulisa ingonyama ukuthi nangu fanele bayingonyama ngisho khothameni kaDingiswayo ke eRoshwa egolinywa ngabakwandwandwe ngeintelezi zabo kodwa ungomani induna kuyombuso wakwamthethwa wakhululeka abathethwa wavumelana ukuthi akamemezele isizweni sonke ukuthi nansi ingonyama esikhona yilembe liselincane nje manje ngithi ke ubungonyama lapha esizweni labenguni inhloko yabo ikwamthetho okufanele thina esiphansi kwengonyama yamaZulu nje sibabungaza bakwamthetho kusafuneka kufika usuku olunjalo ukubonga ukuthi isizwe sonke uba siqine nakho konke kwaso kuqhamuka kwamthetho ngishithi ke noma amankosi yaduma kakhulu kwamthethwa
ugodongwana woyengo. Yebo awuthi nje baba awuze nabo uma ubaqala nje ukhulukhulu wesizwe sabathethe uze nabo uzofika egodongwana lapha. Khona umthethwa. Kwalandela uXaba. Kwalandelwa uKhayi. Kwalandela uJobe. Kwalandela ugodongwana owathiwa sokudingiswayo. Yebo. Uyena wathi sengudingiswa ngoba sembuya ekuhambeni ekuhluphekeni wase ngudingiswa kwakugodongwana. Ngifuna yiza nabo uzofikela. Ugodongwana ushiyeke inkosana yakhe usomveli. Kwase kuba sekukhona ilembe ngaleso sikhathi. Kwathothi manje usomveli wayengalinambithisi kahle ilembe. Eswalele igama wafika ugodongwana bephakamasi. Uye ugodongwana lo somveli wakhangeza ilembe amasi. Wathi ugodongwana hawu unenzani? Akuyena umuntu lona. Akufanele akhangezwe amasi kufuneka avutshelwe okhambeni lwakhe anike ukhezo lwakhe ahle. Usho njalo ugodongwana ayimphathanga kahle lelo somveli kodwa engena kusho lutho kuba kukhuluma uyise. Wathi ngizokukhombisa manje akuyona inkosi. Wathi itotolozi yakhe umthambo losuka ngaphansi induku yakhe. Akekho umuntu ongeyona inkosi onalo mthambo wawusuke ngaphansi lapha ngaphansi kwemvumbulo wahamba wathi wasukhuphukela ngaphezulu umthambo usuba ngaphezulu wathi ke ugodongwana akekho umuntu onentenjana induku yakhe njalo. Okwesibili wasemthatha ethi ngizonikhombisa inkosi kayihliwa ibhubesi kayilunywa ibhubesi wawumbeka ehlathini okunamabhubesi khona wabasa iziko elikhulu lomlilo elingaka wabeka igodo. Ngakho ke ngathi uthi inyamazana zisuke izibonala lapha emlilweni zibuye yonke indawo zizobuka umlilo zithi. Kanti amabhubesi nawe esekhona lapha wona azofuna zona inyamazana. Afica kukhona nodumehlezi la. Ukuthi kakuyena umuntu inkosi kwabona ngathi amabhubesi afika akhohlwa zinyamazana seyibalekile nokho alala abeki ilevel zawo lapha phezu kwehlahla zawo ambuka nje uNodumehlezi amenza lutho walandwa ekseni uNodumehlezi usuku konke ehlezi lapha na wathi usho udingiswa nginitshenile uyabona ubani lo wasethi ngoba nakho niyamzonda nikhuluma kanje mina nginitshena wasemsusa oyengweni esemsa enhlambeni. Enhlambeni lapha kwakukhona umbiya kaShangana. Waza baba upheza nje namhlanje. Kwakukhona umbiya kaShangana lapha enhlambeni wahlala khona bafike beswana ke nendodana kaMbiya akuyena umbiya uShangana kaMbiya bafike beswana uShangana kaMbiya ngoba bathuka inkosi abathetha bathi hawu uthatha intombi yale wena enyakatho bakunika izintombi sebeyikhulelisile bona. Wathi cha inkosi kusekuJobe. Lengane lena imile unikeza intombi mina ke ngoba ukhanjiswe ukuthi kuhlalwe lapha ngakho ke ngithola ngizokubamba ngenkonzo enjobugiya ungakhohlwa ngoba ngifuna usuke lapha ihawuni nabendlu lami umuntu yamakhosi sahamba ngikusitshela udule njalo besiyethola kodwa udaba luphi lukwamthethwa. Ihawuni labentombi yethu siyajama sesihambe sabuye laphana egcolo laphana elapha umlando uphi ukwamthethwa ingakho laphana phela njengoba sikhuluma ngomlando lo kwamthethwa nje ukuthi namhle uDonde Jakadule laphana angithi awuzwe nje ukuthi laba bantu bafika beziyendane kuba bamkhulu namhlanje sebezinkulelwana madoda ningalokothi nidele imbo nenkatha yenkangala yezinye izinto ezayivela njalo kukhona baba lapha kwamthetho kuyekeke lokho kwami ukuhlanya kwami ngifuna baba uqale lapha lapha esihambe seyitolo ukhona nasi sicha uDonda uma esho njalo ukuthi lo bethe uthatha intombi yeShangana uthi yena akuyona intombi yeShangana ngakho ke
ngoba niyabona imini izonda kangaka le ntombazana ithi ikhulelwe nje isisu sale nca mina engiyenze kanje ntombi wasethi sengiyakhela umswayoko iswa la kwamthetho kuseshona ehluhlwe ehlulelile watha akhala wase yakhela lapho kuthiwa kwaMpukunyoni khona kwakuyizola kwamthetho lonke lelo watha uqambe kusenhlambeni masizala intombazane sithola umntwana womfana wasethi igama lakhe uShangane wathi ke ngoba athi ngitholi ngithatha intombi yeShangane wathi kona kwempela ngiyobe ngicelana olwakho mina oyothi mawungicisha uthi ungicisha ngoba ngithatha intombi yeShangane izithakazelo zabo nje zithi bona kanhlamba kanceyana bengiceyena olwakho umthethwa na ozothi mawungicisha ungicishele khona lokho yahlala wakhulela lapho kuShangane enhlambeni uma udingiswa eseneliseka ukuthi abamfuna impela uShangane basomzini omkhulu osomvelo oyengweni wasemsusa sembeka lapha bakhula kanye kuShaka noShangane wayesantanga yakhe kanje uma sekukhothama udingiswa ke ngilapho ke sekukhothama udingiswa egetshengwa ngabakwaNdwandwe uShaka wasuka le bazombika esehleze ehlalweni lapha kwaZulu basuka bazombika ethi nakho sekwenzeke kanje lapha kwaMthetho udingiswa uthe uhamba kuyolandwa umkakhe lo indodakazi udadewabo kaZwide waqhamuka inyoni ngathi kuthiwa ubani igama la angixoxela abanye bakwaMthetho abadala yandiza yathi shwi kanti izothwebula udingiswa yathi lapha kwekhanda lakhe yasihambe shona sekhohliwe igama lalo nyoni bathi yiqo ani iqobo noma iqola hayi kulungile waseyilandela kanti izohungula yena vele kodwa wathatha intombi lezi zesigodlo sakhe ezafa kanye naye lapha zayibulala zona baba ke ungayike lapha ngoba lo mlalo sasa ukhuluma ngifuna ngoba uyapho nje ngifuna ubuze la kwaMthethwa lapho uma ke thotho sekhothe emsha uThishaka cha ngeke nisabana amandla ukula nabathethwa nabantu basenini ethunzele eminyama inkosi sikhothe kodwa ayibani khona nje ngasekupheleni kwezwe la kwaMthethwa laba liyohlanganela kwaNdwandwe ukhomba ukuthi mabehlasela nibavike nihlehle nibavike ngeke bekwazi ukushisa imisi ngoba nikhona hey baba woza la ungoziphume lapho uzoqinisa ungena emlandweni wena usethi ke uShaka engakabuyeli le wathi njalo inkosi yakwaMthethwa sizoba wena Shangane athi uShangane kanjani ngoba ikhona inkosana kaBaba uSomveli athi uShaka athi lo Shangane sizowenza njani inkosana kaBaba athi uShaka siyomenza sikwenza kwabanye akamphathanga kahle nami lapha nengikhula lapha oyengene sinawo waze wafika ubaba udingiswa wasilamulela kanje wena uzohlala ehlalweni wena kwathi nakuhlezi yona indle ehlezi lapha ehlalweni nje ekaShangane uShangane wasala umlandela somlandela wasala sokwetshata sokwetshata wazala uzenza mhlana uzenza mhlana wasala uNtemba ubusa nje manje ubani angathi usebeke ngathi khona ubambela ngoba uvini ebengimazi kuthiwa yena khanda lika lokhoza lika Jakobe uJakobe wasala uzenza mhlana lokho akabusanga kade hamba nje manje esenamashumi 7 eminyaka lokho ephila uNtembe khona uNtembe uhambe ngaye emfihleni wakhe lapha wathi useno 93 wasekhothama ucishe wafika kukhulu ekhulwini ngoba phela ufike ukuthi amakhosi kwakunomzukulu wakhe oneminyaka ewu47 khona la emfihleni kaYise novine khona la osala lo mzukulu kaNtemba lo waze wadedelwa wakhuluma nje abathi awu umna wethu usehambeleke manje ebese sona nayo ushela umfana omzukulu eke sithi ke baba ke lapha silapha ke manje ke njoba lobukhosi lubu ibona ubuzala ubuzala ubungonyama nabo kuyibo kwakuyingonyama uze uthi sobe sikhulume ngaye lapha silapha ke baba ke la uma ngabe njoba mina ngisaphathe indungu ngisho lapha yana lobu bukhosi lobu bakwaMthethwa bungena kanjani lapha lendlunkulu kwaZulu iviola la iviola kwaMthethwa lingena kanjani ngoba lapha ngangazi ukuthi mina lapha kufike ngene uMandlakaza abhula amazolo aphume lapha ebese kungena uSuthu uLimpondo
zigubuzelene lapha nasebhuyilwe amazulu ubani ongena kahle hle lapha yana angithi amakhosi nje lawa akuyiwona wona lapha ay top 5 ngizokhuluma imlomo ngoba mlomo top 5 ngiyakhumbula ngiyalalela imapha amakhosi ay top 5 lamakhosi ngoba akufanele ngabe uye ngololu umthetho ngomlando ngoba sikhuluma ngomlando wakhona lapha yana ithini into yakhona baba lapha lapho yongena endlunkulu yonke le nto eyenzeka lapha ngoba yizo zonke izinto engathi seyiphajanisiwe lezi ngencane yokuthi lapha ya kuhlela abantu abangenalo ulwazi lapha abasingithi isihlalo sobukhosi bethu ngoba lokho okushiwo yimi akushiwe i261 kushiwo yimi lokuthi lapha kuhlela abantu lapha abangenalo ulwazi lento esikhuluma ngazo la sisho njalo yebo kusho mina lokho sengisho ukuthi ke lapha njengoba kudukuzeka nje lapha lapha kufanele ngabe ingonyama isingethwe isingethwe ngendlela kufanele abathethwa akufanele ingonyama lapha labekho abathethwa lapha kufanele ngibala iduzana abathethwa kufanele ngabe bala asizazi indaba zabo abathethwa ngomlando engene bela abathethwa akufanele ngoba yonke into eyenziwa ingonyama udingiswayo ukhipha leli view uthi hambani nene lapha abantu abangafikile emashumi nje ukufanele mana baba man ukufanele lapha kuvikeleke lesi sihlalo ukuhleli kusi ingonyama ihlalo sawo lesi yabona lapha uzokuthethela sibuya kuphi ezitolo hawune nabantu ongayethu sikajama isahamba iye ezitolo ihawuna bendlulamenti yamakhosi sesambe sabuya futhi sesinsizwa lapha esikhuluma ngomlando wamakhosi akithi oswela afelwa wokhulukhulu bethu nathi ke njoba sikhuluma asikhulumi ngemfundo sikhuluma ngemizwa esinayo ngathi sibuka izinto zethu zihambela lapha nemva umlando ulimi lwesiZulu ayikhulunywa lento leyo kuyipolitiki lapha lapha ngoba ipolitiki impela iphosa ukuthatha umlando vele sivele soluyazivela vele nothango lapha ngoba bepolitiki bayingozi baba ezihlalweni zamakhosi lapha yana bayingozi enkulu baba ngifuna uphendule lonto le bayingozi baba ngifuna lapha ukuthi lapha ke ubukhosi loba wamthetho ngoba angiboni ukuthi ungahlala ngale wengonyama kahle hle asikhuluma iqiniso siye ukukhuluma amanga ubukhosi bakwamthethwa kufanele bela bese kubani bese kuba ungomane bese kuba yibo lobukhosi esike sakhuluma ngabo lubuya unqoboka yebo ne abantu lawo bantu baziwa bese inkonzo ingonyama inyakaza nayo ibese inyakaza kuzofika kwabakwabiyela lapha kuzoba yibaphi yizo leza umhlalandlela omkhulu lena yakwabuthelezi lapha yana iningi la lofike baba ulungise la kahle hle lapha umthethwa ungaphhi lapha ungena isingaki mangena lapha angasi ke bengena into ungena kungaba kodwa nje mina ngisho njalo ngithi kufanele ngaba umthethwa ula mayinyakaza ingonyama esiwe umthetho mayinyakaza esiwe ingonyama abafika bengene ngale kamthethwa ngisho njalo unqoboka baba ubiyela ucetshwa wazi wafakaza ngophesheya kuVictoria kuthiwa sebazama ukumbeka icathu ubulale abasosha kacetshwa abulale uNapoleon umfana weFrench inkosana yakhona bese ungasafani bese enqobile ucetshwa ude bese ibulala inkosa uthi ucetshwa nami amangisa abulale umkhosana 50-50 lo kulungile kedwa siye kodwa mina ngithi mina lapha baba iqiniso alike emhlabeni baba bangabe nihleli lapha baba hamba sicoshwe uma besicoshwa laba abashaya ikhuba lapha nemashobeni asiye baba asithole nje amasente sithathe imoto siye lapha asingene lapha emashobeni asingesabi vele sesikhulume kakhulu la baba abathethwa ngoba ngibengithe asambe siye lapha noyengweni baba
laphana kodwa ngiyazi ukuthi uMandlakazi yena obhula amazulu ubani ngolaba ufike ngene umthetho madaka laphana ungene kalehle ufike ngene uyengo nje makaqede qede ungena qede ungena usuthu ufike ngene uyengo ngokwamaviyo ngokwamabutho yabona ibese kungena laphana unqoboka ulaphana sisazoya emaqhaweni atholwe avumbulwe yilembe seliphezulu selibusi kula sikhuluma ngabantu ababeyini ababe umthimba ithimba zentombi umthimba othe udingiswayo abahambe behambise lo mfana eyothatha isihlalo sikayise yabona sikhuluma ngento enjalo la asikhulumi amanga noma asikhulumi laphana icena lapha sihlebi le yebo sithi thina singabafana bohluka nombele bele sithi thina abathethwa ngoba akufanele nguyama ngabe isukuma kufanele kube abathethwa abathi ingoyami iyasukuma sukumani yabona kufanele kube unqoboka uyaziwa unqoboka kufanele uba nongomane asazi ukuthi abazulu babo bami kanjani njengamanje ngeke sikuphoqe lokho ngoba lapha simile kude nathi sikhuluma indaba zalapha kodwa asikaze siwe lapha neNgonyama yazi ukuthi namba labafana ngoba iNgonyama iyalubuka uhlelo udlungwana uwombelebele ngithi ke baba ke funeka sibhekeke lapha abathethwa unqoboka njengoba banikwa lapha sazokhuluma ngaba siqedanga kule yanyanga ngapha lapha ukuthi uze bethole lento abayenza unqoboka ingoba inyanga zokona zayinisa izulu ozondo lapha kulungile kasikho lapha unqoboka abathethwa abakhulu bese kuzoba ungomane ebese kuqhamana amaqhaweke abeseqhamuka ke ekhonjwa ilembe esebanikeza izwi ngoba ilembe la wagwilikisa amakhosi izinduna zalo la igwilikisa nanti izwi bethe izwe ngempela elikhulu kabi kodwa baba sikuphi sikubathethwa baba lapha esikhona lapha asiphume ehluku kodwa sikubathethwa abathethwa abangene ngayiphi indlela uma ngabe sikunomonana okhona kubona kufanele ukuthi lapha iNgonyama ibiza abathethwa ibabuza ukuthi niseyibule abathethwa ukwenina enakhulisa ukhulukhulu enakhulisa mina njengoba ngize ngoba phela vele bonke labantu abehlezi yeah ukuthi mina ngoba ngikanodumehlezi la niphinina mabe ukuthi azazi indaba sikhuluma nje ngeindaba zamakhosi kodwa kazange siye sokhuleka sithi sikanga mothi cha abayede yini singabafana sikhuluma nje laba esikhuluma nalako ongabafokaza lo ngabathena nje lokho ungafuna le mana ngabe kuyaxhasa lapha lokhu kudla kwintshontsha kuyikhipha ngapha ngemva emsileni enye kuyifaka emabeleni omngako lapha yana sengisho ukuthi ke Donda asikhuluma lolu daba ukuthi asithole ungonsungulana sithathe imoto soloku siquba kumasuku lapha ukuthi zisule nje inkuzana siyapha amashumi angeke ngivume lapha ke Donda kubathetho sesizo ngoba ngisaziphelwe isikhathi lapha ngoba lapho khona bengiveze khona ukuthi laba bantu bafika bezinkulelwana koba bamkhulu lapha bafika beziyendana manje sebezinkulelwana madoda ningalokoti nidele imbo ngenkatha iyenkangala lapha baba lapha izizwe ngeke ngisahlaba ngobuzo zingakanani izizwe ngoba nami nyaza kodwa umuntu ozazi kahle uwe lapha ngoba siselibhuka vele uhlelo lapha ekhonze kuphi kwamthetho kwandu kuba zithathwe unodumehlezi zikhonze ngaphansi kwakhe ngoba ngisho wena uNdwandwe uqobo lakhe wayekhonze lapha so kuye sikhulume ngoNdwandwe ngoba kuyiphutha baba singakhuluma ngoNdwandwe lapha yana lapha baba thande nqapha kuba vele sikubhethile ziningi ngeke sakwazi ukuthi ibalo zingamashumi amangaki izise kodwa ombatha basebengene phansi kwadingiswayo ophungasho basengene phansi kwadingiswayo ushaka uqala nje bayabahlasela kodwa nabo sebeyavumelana ukuthi udingiswa inkosi enkulu obani esenyakatha baba kulungile suke siqhubele enkulu ihawule labentonga yethu sikajama namhlanje iyalikhiphe eshobali bomvu ngodeze ngintshela njalo ngithi njalo mangabe anizitholi izingane nizoyithola kudlungwane niyakula negacezela ibangela uSister Midrand zibhidlizwa la ekhaya ehlale belethwe izuze ningayitholi izingane babavalelisa sambeni siyavalelisa sivalisa sishiya indaba ezilungelunge ezinkulu kakhulu efanele sizikhulume siziswe sizasi banikeza nendlela bophumelela ngayo bephunyuka kulezo zinto lezi izifo ya
Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lesizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo. Noma ngabe ke unamuphi umcimbi, umemulo, umkhehlo neminye, uMaMdube ke uzokusiza. Imvunulo yabesilisa, omama, istombi, amagosa, ngingabala ngitsini. Xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi.